Blaženstvo Hristijane postilno je, podatajstvo ko Tvorcu nepreložno je, ne prezri grešni moljeni glasi, no predvari jako blagaja, na pomoć nas vjerno zovuši ti. Uskori na molitvu i počisja na umoljenije, prestate slujući prisno, Bogorodice štušim tja. Svet Bože naš i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Господне мир свима. И духови Твоему, Премудрост. страх и мен гласени, дичите се свежи,